mai tauina le whaatuputupu lo ia o le sunuina o tau tai tonu o Samoa. O se tasi o whainga o lo tamawhaile mtanga luenga o puna oa, whaana tua ma le sisi o manga e fo ia. Ona fianga o ngaonga le sisi o manga, ai maise o soifua malolo ina leo tangata lau tele o le atunu. I lalo le tula fono o le whaafoeina o ngaruenga tau o tau talua fesfulu. Ilo na vaenga sifulu ma le valu o lo oa iai mua. So as tangata e sunuina ma le ilo le leo tau tai au fiai iunga o tau tamtautia ma vaila au ona lua. So as tangata na te tutuina se afi pe whaolaina se afi. E te tono se no fuanga e whaaputu ai o taota po o se no fuanga e whaafoeinga ruenga tau o taota. E te tau na mōlia i lalo le tula fono pe a whaamaonia lana soli tula fono. Ta ofi le sunuina o taota. O le tātou ngā lulu e whaatasi e manuia e le tātou sisi o manga. Ai maise o le tātou sao lea mo le soifua malolo ina o e maa. Mo nisi whamtalanga, whaafso tai mai le mtanga luenga o puna oa, whaanātua ma le sisi o manga. Are you done, Gus? Just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na le sauce fiu wale Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Bema wai. Emma was sauce falolo for the company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Puipuinga o le fulu masani. Pe a whai wa e a awhia ia unga le fulu masani. E whautuaina le whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mawhatua. Fufulu mama lima i temi uma. Whai lo tali fofonga i temi uma e puipuia mai ai si tangata. Ia e nofo i le whale ma ia lava le malo lo. Tau mamao mai nofoanga tumutumu. E wawei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a whai ualia e ni aonga al fulu. Tau mawhatatau, ma ia tele le vai e tau mafa. Inu ni fuala au mea tinga, pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau, ia inu tala vai e peo na whautua ina e fo mai. Ta ofi le pepesi le fulu. Mo nisi whaamtalanga, whaafso tai le matanga luenga, i le ono o, po le valu se lau, ono whawha o. Whaatalo whaatu mwhawhero i atu pa i o Samoa,
ai mai se pule anga fa ke pipo Samoa pia ila mai mo mai le ne fiafi swa poponga le ni tato tala tautai aso mafua so fa November lua fe lua fa ole so fa maluinai su fanga o sangato kalolo polomeo o se pipo ili sentuli sfu maleono tala to mua e fa mo moinga al pulengo tangata ta fa mai mo mai fa fo Samoa ia mai ane le tausanga lua fe lua fa wo watu se lau walu su lima afe o tangata malanga e ta fa mai Samoa Catalina Tovia mo se fa poponga e tu sai mana ripoti mana pulengo tangata ta fa mai mo o lo fa mawina ai le numero tu risi lo malanga ta fa mai Samoa nei mai le matanga le lua fe lua fa se yo o mai te nei o lo fa mawina ai wa se lau se fu fa afe lima se lau features fu lua tu risi matanga ta lo malanga ta fa mai Samoa au fiai ma le tolu afe su yu se fono le sa malanga mai Samoa le lua vai asa taluai ono ole fona tanga tai o malo tau pulenga o le numero fa mawina ai le CTA le lua tesi male iwa pasene o tu risi matanga ta malanga mai Samoa fu atu le period te lava le nei le tau sanga taluai lua o lua tolu fa mawina le CTA o tu be maua le fitu tesi male tolu pasene le atu sa male tolu se lau iwa se fulu valu miliona mai le tolu se lau fitu se fulu tas mai le tolu se lau fitu se fulu tasi tesi male fa miliona sa fa mawina le taimi lava le ai le tau sanga taluai Ripoti o New Zealand leo lo to atele lava tu risi lo malanga mai ai e fa se fu tolu pasene so iai ma Australia e luas fulona pasene ma America le wa fa mo wina le siti ama walunga o numero tu risi malanga mai ai le ni tau sanga le luas se fulu lua tesi mal fa pasene tu sale se fulu tasi a fe tolu se lang mal fa o le fa mo wina ai o iai tu le lei ma le siti o tu risi malanga mai Samoa le nei vai tau wa tangi ai le tau unga moi mitinga le pulenga ile sitia leo le numero o tangata ta fa mai moa e malanga mai Samoa mai le tulanga fa le tonu sai ai le vai tau o COVID-19 ripotia wa tangia le toi so longa le le tulanga le tamau ai ngo Samoa mai tu risi asi mai ma wa mai mama ai le pulenga ia mai ane le tausanga lua filua fa wa ausia le selau wa se fuli ma fe tu risi e malanga ta fa mai Samoa Talina Tovia mo le tautai Oi Samoa le company o le salvaging sa fa con karate le marosi puipuinga a New Zealand mo le avesea toenga o le vaa o le HMNZS manawanui Catalina Tovia mo se fa poponga se pepo fam talanga mal komiti o puipuinga nga tai fale lo fa ilo mai ai o ia nei le company e salvo mai New Zealand mo le avesea toenga o le vaa mai nga tai fale o tafituala ripatia wa matanga luenga mo le tiso mai si vaenga o lo i tono le vaa mo le lauina ise mai o watu ina te fo il komiti le fo fonga fata tira ngaluenga o le a fatino le salvoa ma o ia fo fonga e a mata whaanga ioi i le vai a sunei ia fiai me whai ngaluenga e pe ona mana umiai le la nisi mo le abesea le sua umai le vaa ua tāpena umai la asanga mai wangan rei ua fo e taunu umai le wafu ia pia i le asaruas futolu anga i le asaruas fulfao November lua o lua wha o ia le fo fonga e taunu umai ona a mataria loa leo ngaluenga Fatasi ai ma se whaamoni ngā mai le taitei whono le komiti ia fui tupa i mausi manu. Ripotia foi wa toi wha foi saunga le muatu i New Zealand pusa o loa e tolu. Le ana avea sea mai le vaa pe ta iwa mai tauina nisi o afianga o le au mai ia pusa o loa. O lo wha awau pia ngā duenga le vaenga o le ngā tai whale o lo ngoto ai le vaa. Ma o lo ngā le lue fatasi e le komiti, ntanga luenga o ngā luenga te tele, ntanga luenga o sisi o manga, ntanga luenga o fatu anga mwhai ngā whaiva mai si vaenga o le malo. Matasi ai male official fai lau tusi o sisi o manga le Pasifika. Nia mauti nolo o fai apea ngā luenga puipuia mo le sisi o manga. O iai foi fuafuanga mo le fai o su enga a le official su e fase ni se Samoa i o ngā sami o lo o ngoto ai le vaa. Ina iai loa ai ni a fianga o le nā ngā taifale. O lo fautu ai na foi la tau o lo ino fuanga a fia ni ia longo ane pe ai loa ni fai longo sua uu o le sami po ni o taota foi e ta fia mai le vaa. Talina Tovia mo le tautai. Tala talonga mautinoa le vanoa le auta mai tai la piliki a Samoa le fitu Samoa e a waiai le tamerusanga o le ipo lalangi o la piliki a tamai tai i le tausanga lua afe lua ono. Catalina Tovia mo se whapoponga. O le manumalo ai le au la piliki a tamai tai le fitu Samoa i le la talonga ma le pulikula fiti i le fai unga le vai aso. Le asa manumalo ai a se fulu one le se fulu lua fiti wa mautinoa ai le saufanga atu o le fitu Samoa i le taamiru sanga la kapiliki e tamai tai i le lalolangi.
Pipatio le skona au sia le kapitenia Aneta Claudia no au sala i le toe 2 minuti mai ale taimi le talonga na mauti noa ai le manumalo le fetu Samoa i le la talonga. Pipatio se talonga mata ina lea mo le fetu Samoa a o tau sini o ai mo so na wanoa i le ipo le lalulangi i le samilisanga la kapi le Pasifika. I le ngata la ua saofanga atu le fetu Samoa mo le ipo le lalulangi ai o se tūlanga mata ina lea i le awata maita i le siti o le tūlanga wo lātou au sia i le nei tau sanga. Talina tōvia mo le tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vaitele factory for your orders. Se whaapoponga le nei talo tautai man Pasifika. Katalina Tovia, Museo Telinga. Talo falava se whaliunga le nei tala man Pasifika, lo ripatia mai le teo whawau marua New Zealand, o mwhai ona wina ati langulanga malo sir company Uncle Johnny's. Tala to mua ripatia le tui fo i atu ai o tangata le Kalesia Katoriko St. Louis i New Caledonia, mo le tui whaawawina o la lātou au onanga, talo na tāpunia mai le masino i ulai ina ua afi e le afi. Sa whatanga ina fo i o na ulufale atu i lufanua tanu o lo olango mauai le tele o lātou ainga, i le aso wha aso sa le Kalesia, Fata waina ia ngango i lātou wa mani liu, i le aso mua le masina le neo Novema. I re mawhai ona o sia sa taulanga paia le misa sa peitai, sa whaongaina le whare sa lai titi, lo i tala ani o le maoto le o sa taulanga lea sa afia fo i le mu. Ripotia o lea malu sa whausia i le afia balu se lau ono se fulu, ma o le urua i malu lea o le whaatua tuanga Katoriko i New Caledonia. E tōtoro ni tina masa teni titi sa mawhai ona whaasawina lo lātou wola, mai se vaa sa ngoto i le motu haapa i tonga. O lea vaa sa malanga i bangai e sa whafosei una sa o atu le vai tutono le vaa. Ma o ina puna i lalo le sa whafoina le vaa ma whi ausi le pa umatu e sa ili se sosoani. Mi patia pia ma le ono i tula taluna ngota maari o ifo le vaa e whaasao ina loa le soifua i la tau sa ilungo le vaa. Mi patia o lo whaia sue e ngā leo tonga e tu sa i maria whana velave. Tala ia le Pasifika mo le lea fiafi tō whasoifua. Whaapoponga le nei talo tautai le soifuanga le Kalesia Katoliko i Lalangi. Charity tuala le misio Museo Telinga. Fatalo fatu Samoa male pleno whakepi po Samoa pia o talo soifuanga le Kalesia Katoliko mai ima o le Lalangi. I tala tomua o le saunoanga me le akepi po lo tausia Valencia ua tali leia e au lotu i la tona afia mai i le whaalavelave. Lo whatupla ia tangata maliliu i totono ma lo se pania o no lea whao pito matuia i le Century Luatasi o i le se lau tangata o maliliu i totono Valencia lava ia e tusa ai ma reporti am tanganuinga leo lea tono wasili se lau li masfulu tangata o maliliu i le whaitaunga mo lea tono atoa. Mo le nei taimia lo whanga solo pia nganwenga la whingan wenga la veai le tausa ili o nisi o le iloloa whamtala ina o se whalavelave whale na atora o pito leanga i tausanga na mai e atu o lo longa ma le tatafi o vai na afia se vai ngai sasai o se pania ma le pito nu o Valencia na matua i la vea i lava whamawina le mamafa o le timu na pau i totono o le valu i tula le na maa nosi e le lolovai e ui lava i le maasani o tangata i le tetelo timunga i totono o le vai tau totongo la au
ai o le mama fa o le timo fa mawina i se taimi vawe ta le i ta pena i ele to o tele o le pito no na moli se fe au mai ata po eina mai le tamato sa ngai ya ake Big Paul Luis Javia Gracia o se pania fa lia lo na mafutanga mo i lato uma o mafatia i le atunu fa ino mai foi o le pola solua a sauni la toi whainga malononga na tuina atu whailoa i tūlanga o le awha ma e tā ua le ofiso se pani o Dana o no o le televave ma le malosi o tā whinga o le vai i tutono whaitauma o minuti e pe tai la tau tele ino fauta i o onga whale tonu i le taiai o le pitonu i le whalawlawe whale natura. Reporting whaino mai e ake Big Paul Benevent ma o lo awil wha mua o le ni taimi i le sai ninga o tangata le loloa o lea i le imaea o le whaitawina no whanga wa awhia ma o se taimi wawe o lo fofua ai sana se singa i totono mo au lotu mano whanga o i tuainga sā o lo i lea waenga na awhia mai. Tuina fo i lapta inga i tangata whewai o no lo iai a wala lau papa na whamane peina ma isi tōlanga lawe mo whemalanga inga. Ma e tatau o nau sa ia ia whaatonunga mai pūlenga e whawhaingofie ma wawe e fo inga nuenga a tangata uma. O fo ina atu e ake Big Paul o lo i Valencia e no whanga lana au lotu e whaimapitanga vaenga au o le amalanga mai Madrid pape o nei e se la tau whaatalosanga tu ina atu. Nga i atu e se soani i le pito nuu mo ngaluinga tue whaaleleia ma le whaamamaina o le taunanga lai titi. Whaupopoi mai whaatausanga whaanatinati mai a ake Big Paul i keresi ana uma i au tasi manga i atu e tali langolango i tangata o matua imana o mia se la vea i o le ni taimi. Papena i no whaanga mo tangata sulpai i le au nanga ma le anganga whamausali mai le kalesia. Po a lava lu i tau o tupu mai, tātou taritonu atu i le angalo whamamana o le atua. I tala whaupopo, tutu ai le ofisa o Vaticano i le toi fo'i o tamaiti Ukraine mai na ave whapangta. Toi whaino mai le ofisa o le kalesia o lo i Vaticano a la taunga nuenga whaatinoina mo le tausinga o tangata mai whawhita uli. Whatatau i le puipuinga ma ia saunga le mu le tatala ina mai o whanau o le atunu o Ukraine. O nisi o le militeli Ukraine ma tangata anu o lautele na ave whapangta ina. Polasanga na whaie a ke Big Paul Richard i le whono na usui ala mtanga luenga patau a ngai whawhita uli. Ia iai se file mo Ukraine so lana launga na whaie Montreal i Kanata. Ta ua fo'i e Califa le le i mawaina lava o se whai unga e tatau o na iai i tūlanga o le ni taimi. Ma au se whonontanga whawao māloro na lua lea e mo se file mo na whaatalosanga ina mai e le Palestino Ukraine Nia Volodymyr Zelensky lea na ulua i whono i totono Switzerland i le masino i uni taluai nei. Ma i lea whonontanga ia o ke topa so tolu sifulu ma lea so tolu tasi. La tu te talanoa ina ai whaatalosanga le proposal number 4 ma o lo ta ofia i vainga o tu e se fulu le whaasa o loto ina mai o pangota ma malanga tu e whaafo i mo i la tau. Na talu le amatanga mai o taua i le vao lo sia mai Ukraine na tau ave mai ai lava il malo Vaticano lea ngaluenga o whaatalosanga whaatino ale ofisa al pulinga i Ukraine. I tala whaaiu o le aso patipati o se lautausanga al whaapotonga katoliko o lo i Estonia. Patipati ele se lautausanga ofisa o whaatonu ele taitai au ia Pope Francis angai e Big Paul tausia al pulianga o Tallinn ia Bishop Philip Jean Charles o le ofisa whaatontonu mo le whaapotonga katoliko. Whatuina o se ofisa al pulianga ai o lo whatautaia e le pule whaatonu pule e Big Paul lango o le sui mo le tamato sa. O se toi whamanato o tamapa ia i lana whaingamlanga i Estonia i le tausanga luafis fulvalu. I taita inga o le ekalesia i totono le atunu matatia ua ausia le o whailunga ina tausanga i tele lo tausia e whaapotonga le whaatuatuanga. Lo vi ia le saulanga i le aveai o ia mapuna anga o le ngalofa ma wha o loanga whaleanganga mo ali i matamaitai o au mau i totono le atunu. Te whatepa i whaataita inga na mai le au na le atua ia a ke Big Paul Edward
Proud Village. O se ina moni mau ia Kiriso Malona Malosi sa mafutai pea ilana lafu mamoi. Na o la baileoti whaamingina lona toto ma avea mafatula awola wa tupu wa fua mai ine ona po. Tala anga le ake pikpo na malima le tile. Whaawau pea e whai mawhaosfia ngai le angwa taplanga wa sunei. I o si taulanga o tangata au lotu mai whai tofinga i le kalesia. I le fiafia ngai le nganuenga wha misionari. Ma o le masino se te mai le ne tausanga sa whaatomua e Pope Francis il whaatuino pule anga mamua i Totono, Estonia i tū langa mawalunga whaapule anga. O le atunu o atoa e au fia o mai le pule anga o Tallinn ma tō fia ai le pule whaatonu ia Bishop Philip Jean Charles Jordan o le uruai e pikapo mo le pule anga. Li te maita ipa ia o le losalio ta losia i mātou. O tala i roto i whanga le Kalesia Katoliko whaataitele Langansua Genmos Company Limited. Whaamanu ia lea toia Samoa ma le pule anga tō whāsui. E mamoli atu whamalo ma whawhatai pa i o Samoa e meise pule anga whaake pikpo Samoa pia i lau mai mo mai le ne fiafi. O se taulumanga le nao tato tala tautai mo le ne po. Whamanui atu fōi sulfanga o sangato kalolo polo meu. Whawhatai whapitoi tato pa anga masani, whale skuli me Uncle Johnny, kampania a mau, manitanga luengo puna oa whale nātura ma le sio manga. Manui ele fiafi Samoa, tō whaso i fua. Mori aku le nganga whawhakai le ngai kuar kakoainga. Ai whakari mai whai rau rua ngai kuinga. So se wharawalawe lek ngu, hoi poi ponga, maliu, e ame la pisi ka whainga. Awa a saule lo la pisi, kumunga o la pisi e wharawalawe. Whawhelo usua ka, ai sea. Sorry, lembang o kusu e ngaka le whai al media. E mai se pisi ngi sero kuinga. Alaran me mind your business sa ku mai rungo la pisi si ai. Ole soli tu la fono le mai la pisi company business. Lung mo la pisi a wala. Pai se fala inga lo bis. Ala me ke fia parts ama ilaw si parts malo mercury. E fa tolu no fa lo mal matangal wengo puna o fa natural masio sio manga. Hasu ka nga wa electronic waste. Ka ngolai lo rubbish. Kame. Are you serious? Ele kupe fa pisi gisi ele komiska vale ave ka fa inga. Ka ngo yang me. Get out of here. Samoa, tato ngalulue fa atasi ia fa tuma wina pea le matanga o fio Samoa. Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Puipuinga o le fulu masani. Pe a whai wa e a awhia ia unga le fulu masani. E whautuaina le whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mawhatua. Fufulu mamali mai temi uma. Whai lo tali fofonga i temi uma e puipuia mai ai si tangata. Ia e nofo i le whale ma ia lava le malolo. Tau mamao mai nofo anga tumutumu. E wawei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a whai ualia e ni aonga al fulu. Tau mawhatatau ma ia tele le vai e tau mafa. Inu ni fuala au mea tinga pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau, ia inu tala vai e peo na whautua ina e fo mai. Ta ofi le pepesi al fulu.
mo nisi whaamtalanga, whaafesotai le matanga luenga i le ono o po le valu se lau ono whawha o. Greetings and talofa lava Samoa and also the Archdiocese of Samoa Pia for your viewing tonight. This is another edition of your Tautai News on Monday, 4th November 2024. Today is the feast day of St. Charles Borromeo, a bishop in the 16th century. Our main headline, Samoa Tourism Authority is aiming for a total of 185,000 visitors for the entire 2024 calendar year. Catalina Tovia for more on that report. The tourism sector has performed strongly this year, welcoming a total of 114,572 visitors, which marks a 2.9% increase compared to the same period in 2023. This growth is particularly impressive, especially considering the slower expansion observed in the second quarter of the year. With this positive trend, the sector is now aiming for a total of 185,000 visitors for the entire calendar year. The tourism sector has also seen a significant increase of 7.3%, with total earnings for the period reaching 398 million Samoan tala, up from 371.4 million Samoan tala in 2023. This growth highlights the sector's resilience and potential for further development. Geographically, New Zealand continues to be the largest source of visitors, contributing a 43% share, though this is a slight decrease from 44% last year. Australia has been a modest 1% growth, maintaining a 26% share. The United States of America stands out as the best performing market among the primary sources, with a remarkable increase of 22.4%, rising from 9,239 to 11,304 visitors. Overall, the tourism sector shows promising signs of recovery and growth, both in terms of visitor numbers and financial earnings. The shifts in market segmentation and geographical sources of visitors provide valuable insights for future strategic planning. Talina Tovia for Tautai News. The salvaging company contracted by New Zealand through the New Zealand Defence Force is now on site to assess the HMNZS Manawanui wreckage location. Catalina Tovia for more on that report. A release from the Marine Pollution Advisory Committee stated that the Salvor will coordinate the mobilization of necessary resources for the diesel oil and other toxins on board the vessel extraction process. The Salvor presented their salvage plan to the Marine Pollution Advisory Committee. Mobilization in New Zealand is scheduled to begin this week.
All equipment, including the barge required for the fuel extraction, is being prepared at Whangarei and is expected to arrive at Apia Port around the 23rd to 24th of November 2024. Salvaging works will commence once salvage plan has been approved by the GEA Fui Tupai Mausimanu. 3 containers that were afloat at the time of the grounding of the vessel were successfully removed from the reef, have been securely shipped back to New Zealand via the Canterbury vessel. Significant damage to the reef was observed to have been caused by these 3 shipping containers through the monitoring carried out by the on-site team. The Marine Pollution Advisory Committee, through the Ministry of Works, MNRE, the Ministry of Agriculture and Fisheries, and other government agencies, and in collaboration with SPREP, continues to oversee on-site activities, ensuring continued progress and environmental protection measures are in place at all times. The Scientific Research Organization of Samoa has submitted a comprehensive plan for testing seawater and marine species near the wreck site to monitor and determine any contamination within the affected area. The committee urged residents in the affected areas to report any debris, diesel leaks or signs of impact. Sports news, Samoa Women's Rugby League, Fetu Samoa has secured a spot in the Women's Rugby League World Cup in 2026. Catalina Tovia for more on that report. Fetu Samoa won over Fiji Pulikula 16-12, securing a spot in the upcoming Rugby League World Cup. A try 2 minutes before the end by inspirational captain Aneta Claudia Nuausala saw the Samoans steal the game from the Pulikula. Nuausala also claimed the player of the match with her winning performance. This game marks a significant achievement for Fetu Samoa, who have demonstrated their growth and determination throughout the Pacific Championships, including a 30-16 victory over Tonga to reach this final. By claiming the Pacific Bowl title and securing their World Cup berth, Samoa has set the stage for a promising campaign in the global tournament, where they will represent the Pacific region with pride and skill. Fetu Samoa's win not only grants them entry into the World Cup, but also signals their rising stature in Women's Rugby League. Talina Tovia for Tautai News. I would like to say thank you to you, our viewers throughout Samoa, and also the Archdiocese of Samoa Pia for joining us tonight. And that's the end of our Tautai News for this evening. Happy St. Charles Borromeo Feast Day. Special thank you to our major sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chan Mau Company Limited, and the Ministry of Natural Resources and Environment. Good night, Samoa. Tofa soifua. Are you done, Cuz? Just a need also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na sauce feel with Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Pema why? Emma was sauce falolo for the company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's-eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Ose soli tu la fono le la foa yo la pisi le sami vai tafe no foanga tu fua e fa le ngai nai le sio manga ma le ola fa na tu romanu la au ma fi ngota ai mai se lota to so I fua ma lolo ina a fa e fa ma ni soli nga tu la fono
o le amawhai na mo lia whaasalaina o i se whaasalanga. Mo tangata taito tasi, e le silia le 5 unite po le tolu maasina whaafale pui pui. Mo pisilisi, e le silia mo le selawi unite po le 6 maasina whaafale pui pui. Tilo tau e ola pisia meru sia kua mai. Tau kine lua te la foa I whaasoli tu la fono o tauta. Mo nisi whaamatalanga, whaafsota I mai matanga luenga puna o whaanatura masi o si o manga. Juice for the animal-loving kid. Jungle. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Mihanas Limited I sale ufi. O lo whaatawina ai po pepa mo so o se wha moe moe wha ale ainga. O lo mātou whaatawina tu fo I tā penanga mo le ngao sia ino keke. Maua fo I tau funga la au ma tā penanga mo maliu e peo polo kalame mapine. Mawhai ono mātou lolomi ina mitiafu maipu mo so o se wha moe moe e peo whaipoiponga aso whanau maisi. A fio mai nei loa I le Hanas Limited I sale ufi mana o loa wha amani loto. Whaasilasilanga, mātou te le tā alaoina wha aile malili au pa ia Samoa, awawa e sila fia ma mātou I loa. Ai o le awhanga tonu ia le malama, mawili tonu le I fia maina, ona o se langona e tau wha a leo, e ala I le whaonga aina o le au nanga le nei ofisa whaasalalau. E fia fofonga ina ai ma le whaalo alo tele, suli ma feoi o lafo tanoa sio, o loo a fifio ma papa ao, I so se tafa o le lalolangi ma Samoa nei e whapea. Ua atofa ina nei le asolulu, lua se fulu o Novema, I le itu lai se fulu I le tai ao. E feilo a iai lo tātou a inga, I le sea I malo I vailu tai. Tātou te soala upule I le tō whaa ma le moe, ma tātou filifili tu petoa, se tasi e tausia lo tātou a inga I le sea I malo. E wha moe moe, o le a tātou feilo a iai lo o taulangi soifua, a o so mātou wola I le alofa ma le anga le leio le atua. O lou le awa no mai, o le a le tau fia ai se wha I unga, e au tasi iai suli ma feoi o lafo tanoa sio. Saimia ma le wha alo alo tele, tina ia pelena tete lafo tanoa, tina ia ma leta lafo tanoa, ma le a inga poto poto. Charles Borromeo was born on 2nd October 1538 at the castle of Arona, Milan, in Italy. His father was the Count of Arona and his mother a member of the House of Medici. He was the third of 6 children born to his parents. Although he belonged to the Milanese nobility and was related to the powerful Medici family, Charles desired to devote himself to the church. At the age of 12, the young Count Charles Borromeo dedicated himself to a life of service to the church. He was explicit in telling his father that he could only keep the money required for his education and to prepare him for service to the church. All other funds belonged to the poor. The young Count suffered from a speech impediment that made him appear slow to those who did not know him. Despite this challenge, he performed well and impressed his teachers. In 1554, his father passed away, and although Charles was a teenager, responsibility for his household fell to him. Charles continued his studies and earned a doctorate
in canon and civil law. The name of Charles Borromeo is associated with reforms. He lived during the time of the Protestant Reformation and had a hand in the reform of the whole church during the final years of the Council of Trent. Charles Borromeo, patron of seminarians, was a leading voice of internal reform in the church. In 1559, when his uncle, Cardinal de' Medici, was elected as Pope Pius IV, he made Charles Cardinal Deacon and Administrator of the Archdiocese of Milan. Because of his intellectual qualities, Charles was entrusted with several important offices connected with the Vatican, and later appointed Secretary of State with responsibility for the Papal States. He was appointed as the Cardinal Protector of several countries and of 6 religious orders, as well as naming him Archbishop of Milan. He had many friends, played the violin, went hunting, and enjoyed his life. The untimely death of his elder brother brought Charles to a definite decision to be ordained a priest, despite his relatives' insistence that he marry. Working behind the scenes, St. Charles deserves the credit for keeping the Council of Trent in session when at several points it was on the verge of breaking up. He took upon himself the task of the entire correspondence during the final phase. Because of his work at the council, Borromeo was unable to take up residence in Milan until the council concluded. In 1562, Charles was appointed by the Pope to help him organize the upcoming Council of Trent. It was due to the young cardinal's vigorous efforts and leadership that the Council of Trent was reopened and carried to a successful conclusion 3 years later in 1563. He made several changes. 1. Rewrote the catechism that the people learned. 2. Started reforms in the preparation of candidates for the priesthood. 3. Ordered changes in the prayer book of the church. And 4. Asked the Pope to decree that political appointments could no longer be made in the church. Many of these reforms, and others with which Charles is credited, grew out of the Council of Trent. Eventually, Borromeo was allowed to devote his time to the Archdiocese of Milan, where the religious and moral picture was far from bright. The reform needed in every phase of Catholic life among both clergy and laity was initiated at a provincial council of all the bishops under him. He allotted most of his income to charity, forbade himself all luxury, and imposed penances upon himself. He sacrificed wealth, high honors, esteem, and influence to become poor. He was actively involved in helping the poor during the plague, while other civil authorities fled the city. Towards the end of October, in the year 1584, Charles was traveling to some remote districts in his diocese. On the way home, he fell ill with a heavy fever and had to be brought back to Milan on a stretcher. He died a few days later. He was beatified on 12th May 1602 by Clement VIII and was canonized on 1st November 1610 by Pope Paul V. His feast is celebrated on 4th November. He comes to us with a message that each of us can make a difference in the body of Christ. Because we are Christians, we can reach out in special ways to help those around us and make the face of God real in the world. In this way, we can change the world.